Domi, mabali namin. Anyaman nga tanti suratin. May busan mo't na tao iti idea. Makapauma man, no iso lang iso ti topic. May papaniti COVID kan politika. O no, may papan ka iti nangabak kan naabak. Iti kalabas sa national kan local election. Ay. Imbag pa iti tuglab. Ta sana amang kulkul din kanya. Kanya ta maiturog ko pa lang. May ka, Domi. Di mo pang panawan di kakarma ba? Domi! Oh, apay. Ayan ti mangkamkamot kan kapitoribo sa iraw. Anya sa irumat ngay bagbagam. Makapasurun kamay. Nabak ko lang mo na. Apay. Anya man ang dinasagap mo karag iti maris, kas kada marites. Ay, sa anak amaris anya. Awan ba timbaga? Anya tinasagap mo ko na. Ni Cynthia nga anak damang akong kan manang akang. Akong ken akang. Wen! Anyat nakaskas daw dita. Ay, awan. Ay. Kung nagpaiso, nagpintas ti panagtumpong na ganyan. Akong ken akang. Oh, anya ti may panggap iti anak da. Hata kano agar-aram kin Cynthia nga ansisit wano di katatawan. Anya? Wundong! Binigat ka no nga adot prutas kan makmakan iti sangot ridaw da tunggal lukatanda ti ridaw da. Kaslapod no reta. Ibang marites. Narigat apat dyan ng pudno. Kasarsarita ka no pa ni Cynthia day nga ansisit. Saan amang mangagdatatang na. Naimbaga, no saan lang ay baga ngagbagkit. Uno mapukpukawan ti limbong ti panunot na. Idida mo, kasta timbagada. Ngam idibinigat nga dan makmakan iti sangot ridaw da. Kasla mamati dan. Kasta. Amazing. Nakaskas daw. Di nakapapatay. Andamot ebidensya ako na da. Wan nga rod. Ay kayat kano day nga ansisit nga asawaan ni Cynthia. Kat ikuyog na iti pagarianda. Kat agbiag da kano ijay anakin awa. Pagbalinan kano day nga ansisit aray na iti pagarianda ni Cynthia. Anya? Ay, sarsarita idogma. Ay narigat apat dyan. Ngam, pudno ka naw. Iso ang madanagan ta. Amangan no ipanaw day nga ansisit ni Cynthia. Anya nga iti mapasamak no kasawa ti tao ken ansisay. Ay, amok pa yan. Siguro mistiso no mistisa ansisit ti anak da. Aniya? Mayat Mayat sa suratan nga istorya. Nakapindot ka man iti istoryam. Ansisit anang asawa iti mortal wenno tao. Napanan ni Rosa. Dagasen na kano ni Nanang tamapanda iti punirarya. Nasayar mo ito makasurat. Suratek man ti inistoryana. Ansisit anagaram iti balasang amortal wenno tao. Anya nga iti banaganda. Ansisit mga sawa iti tao. Sos. Noonano ken natayag a babae, mabalin pa'y. Ngam ansisit, ay, kasano ngayon? Ay, mali Kumat nagsurat ak. Suyaab mo ti mangkulding manan kanya. Anya nga iti aramida. Ay. Pagustuak ato'y salbag atong lep. Tapnawan makunkunana. Apay kay dinasaan. Madamdaman to na ito surat-surat. Ay,
Aklunem ko man ti panagayat ko Rosa. Kat agkasarta na dagaws. Kasano dayta? Saan da ka kayat da tatang? Tamanurat ka lang kan manalon. Pudno anak rapayak lang. Ngam nadarisay to'y ayat kaw. Kuna ni tatang, saan amaya po iti ayat? Kasta ti kunana. Ngam panagnakakan ka amay paayan ka iti naging awa abiyag. Saan ko ngay libak? Nasidagdirik nakan ka. Saan ko matamabalin asupringan dagiti naganak kanyak nang runakan tatang ko. Ngam nakasagana ak amang ilaban iti panagayat ko kan ka. Nang runa ko man aklunem mo ti ayat kaw. Please, Rosa. Aklunem na ko no da panagayat mo kanyak. Sige, aklunan kan. Agyaman ak, Rosa. Ay ayaten ka unay-unay. Ada basit ada kula pa ng tapis kanyak. Anya? Awan mo't sa bali at ahoy dayan ta. Saan ko ngay palubas? Magaw mo ni Rosa kanya, Tumeng. Ha? Ada nagsao. Ay na, Duming, kumita kay ti sikigam. Anya? Ha? Basit aparso nga da buniti na. Siyak yan si ti prinsipe iti pagarian Meng. Pagarian lagi ti ansiset. Ay, iti bagakon kin ka Dumeng. Siyak ti mga sawa kin ni Rosa. Anya? Duming, di nakpanawan. Nang ro nakatawan na tatang. Saan ka nagdanag, Rosa? Saan ka man ano? Ngam day ka Dumeng ti ka. Iti pagnakmad na. No, di nakadaywa. Kasanong adaywak ken ay ayatag ken agayan ayat kami. Basta, no saan mo kaya kadada ka sa mapasamak kin ka. Maudin day tayo yaban ang sarungkar mo kin kwa na. Awan makalapod kanyak. Nang runa ken kang ansiset. Duming, mabuto nga. Ay, saan ka sumalit pa? Kin kwa na, Rosa. Manipon ita. Saan mo na sang munday ita lalaki mo, man? Anya? Balagan ka ba'y? No kayat mo nga awanda ka sa mapasamakin ka. Ang raman namang gusteng. Siya, ti pakiasawam. Tagbalin kan to arena, iti pagkarian may. Ay, Saan kan nagkat ka, Rosa? Iti pagkarian may. Awanan sa pulang bahay. Kinabak nang. Ado abalito. Makan. Kanan niya pa kayat mo nga da. Sana rupat kwarta wenno kinabak nang ni Rosa. day tatipod no. Ken saan ta mabalin nga agasawa ti mortal wenno tao iti ansiset akas ken ka. Anya katasanan. Mabalin! Apay kagpigpigar karusa, anyat napasamak. Nanang, mabuto nga poon. Apay, anyat napasamak ti balay tayo bayat ti kaawad mi kung tatang mao. Nagranangar da Duming kan ansit. Anset? Adagar aram kan kangagnagan ni ti anset? Adda nanang, may sanga ansisit. Anya? Isugayam ti mangmangtad iti prutas tunggal agsapa. Kan adda painted na kanyak abalitok nga aritos. Sing-sing, kwintas kan pulseras. Anya? Iti kano sumaruno nga umay, mangtad iti balitok kada kayo kan tatang. Ha? Ay. Saan ko akayat nanang? Ay agpakamatayag laangan, ngam ti makiasawa kiti may sangan sisit. Eh, Diyos ko. Anya da ito yan. Ni Duming ti ay ayatak nanang. Nyati ko na, Rosa. Saan ka di ngayong bagaking kan? Adyak kayat na Dumeng ang mga asawa king ka. Anya ko matipakan na king ka. Gusteng. No anya timbaga. Isot aramidam. Kan di na man supringan no kayat mo't nasayaat. Manipo dita. Saan ko na kayat adumapaw pa dito balay na Dumeng? Lakay, adda ka no ansisit nga gar-aram kini Rosa. Anya,
Anyat aramidin tan ngay. Heh! Kay kayat ko pa'y ati ansisit ti mga sawakin ko anang daya duming. Da. Ay, sa anak ba't nga manugot iti detan Agusteng? Ni Rosa, makiasawa iti di katatawan wenno ansiset? Ay, Anya kumatdakis na. No isot pag ginawaan tibiyag na. Tibiyag tayo ko na ay, saan nga iti amin agundaw ay kat sanikwa no kinabaknang ti makaparadsak iti tao. Anya saan? No atot kwartam, magatang mo amin akayat mo, makapan kahit isa di naman akayat mo, kan bigbigan na ka no, dut kwartam. Ay, sa bali ka talaga. Apay si kakayat mo, ti makikaiday ti ansiset, alaman. Ay, depende ah. Ti pakaragsakan, kan pagimbagan na ti pampanunutek. Iso ano agparang kanyak na jingan si Sid, kasarita. Ay, sikan, ti makiasawa, o mga sao ti ansiset. Hehehe. Nada. Apay akas sa ti isang mo, bangbangir. Awan. Adalang nagkalati kiti moging ko. No anyat pampanunutum amade. Saan mo lang napatpatuloy? Awan madi apang panunutek, ngamkit di, pagimbagan tayo amin. Itay pa'y apalpaliiwan ka duming anak. Kasla maikulkuleng ka. At dangamin parikot nana. Saan ko nga mo ti aramidag? Anya nga minday ka. May papaniti kasangsangal a relasyon mi kan ni Rosa. Ti anak ti kunam abak na nga ni Gustilo kayabkap. Una na. Saan nakakayat ni Tata Gusteng para iti anak da? Ngam agayan ayat kayo ni ti anak da. Uy, saan lang nga ni Tatang matiparikot? Hindi kat anda karibal ko nga ansisit. Anya? Ansisit ti gusto kin Rosa? Una na. Kat urean niya karot mapaspasamak. Isaw, ti mga sawa ka ni Rosa. Ay no ansisit. Adalaki di pan nakabalin day jay. Pudno na nang. Kat alaan na kano ni Rosa, urean niya awagas, wano pamuspusan. Ne, delikado day ta. Padak ko maanormal a tao, saan ako maamadanagan? Kasarita maanaimbag ni Rosa. Masapol adwa kayo amang ilaban iti ayan ayat yaw. Ngamda kayo tinagkuna aman nakabalinda diyang ansisit. Kasanon, ilibas na ni Rosa. Kat ipan na iti pagarianda iti unag kitaga. Kasanuak pa yun. Anit makunayo, Mang Gusteng. Nagadun na balitok. Awan sa tisaan na balitok. Tilaan ka naman ti sana balitak, Mang Gusteng. Pudnugayam abak ng dagiti ansisit. Kat numaasawa ni Rosa. Agbyagtuan na namay, apakiramanan niyo. Kasta kaday. Wen, o sige, Mang Gusteng. Mga lakan iti kaya't mabalitak, katiyawin mo. Agpaisaw. Wen, isagot ko kin ka. Sige, mga alaak. Kit ipakitak to kin ni Rosa. Tapno awanan rason nga gagad a makiasawa kin ka. Wen, o sige, katkalpasan na. Itulod ka, ni di nagbugsutan. Saan ko nga mo no sa dino tinapanan ni Tatang mo? Ti amok adalagi tayo dito si Rok ti banggang agtugtugaw iti kolimpyo na. Napananda nga rod, Saan ko nga mo iso amadanagan ako. itaman pa'y. Ay, huwag gayam. Ti kunam nga ansisit nga gararam ken ka. Saan pa nagpakpakita? Saan pa'y nanang? Apay ka day. Ang mga ningkuyog namat ni Tatang Maon. Anya? Nasao nga min kanyak ni Tatang mo ang naggayim da kanawon iti dayjay nga ansisit. Baknang tayon bakit? Nagadutinted kanyak ni Ansito a balitok. Day taka diti katukad ni Rosa nga anak mo.
Anya katukad ti anak ta akong kunamit. Balin lako mo ni Rosa. Anya ngayon lako. Ay isaan. Kitamom ka day. No agasawan ton darusa kanda jengan si Sid, mairanod ta bumaknang. Nagbalin ka nagamrod. Kasano ko mga agasawa da Rosa kandian si Seth? Tao ni Rosa ay dito ta, at di ka tatawan day jay. Parikot mo pa'y, no kasanudan to ang agasawa. Tinapatag, rumang ayon, tibiyag tayo. Ninang kong engkantada. Nagparang kayo. Gapo, tambok nga danadagsen, napakariribukam, anak ko iti bunyag. O ninang, talaga nadagsan ti parikot ko. May papankiniro sa akayan ayat mo, kanti karibal mo nga ansisit. O ninang, Saan mo parikot ni Rosa? Tasikamot tinaklon na. Di parikot mo kat ni ansisit. o ninang. Tawari asino kanot yagdap-dap pa. Awan makalap pa, di ti panangasawa na kin Rosa. Kasta ka di? Saan ko ngay palubos nga asawahan ti sabali ni Rosa, ninang? Saan ka madanagan, Doming? Siyak, di makaam mo. Kasano? Dilakmat nga rod kayat ni Mang Gusteng nga makaasawa kin Rosa. Gapo, tanakurapay ka? Kasta nga rod, ninang. Kastoy ti aramidem. Domeng anak ko iti bunyag. Kasano, ninang? Babaan da ito'y. Sigurado akayat na kan di gusteng. Tasan kanton amamirmiraot. Akas iti kunana. Anya ti aramida? Kastoy. Ita. Anyat makunam anak ko iti bunyag. Baknang kan. Uwan, ninang ko ngayon kantada. Nasayaat. Tunggal sa rungkaram ni Rosa. Adda irigalom kinlakay gusteng. Nga maartapak nga ta, ti kinabak nang dalingan si Sitaw. Wan. Katibilig na. Kabaalan na tagpukaw kan sumrakit yung nagtilaga. Saan ka ngagdanag? Tagpada kayo laeng itibilag. Kan makitampay kit di Dakdakkel ka. Kat di na kan tumaring bawan. Kan adayaw anasirsirib ka. Agyaman na, ninang kong engkantada. Sino ka? Sak ni Doming, Mang Gusteng. Kasano asi ka? Abay, nagtaktakawa miti kinabak nang mo. Nakakali akit ti kinabak nang ijibanray. Binareta balitok. Ken balitok asinsilyo, ken alalahas. Anya? Ada pa'y golden Buddha. Kasta? Iso nga umanugot kayo kuman ngagkasar wano agasawa kami ken Rosa nga anak yo. Saan na mabaling? Siyak ti mga asawa kang kwa na Doming. Ada ka? Anya? Saan ka nga umanugot, Mang Gusteng? Kan basit lang ti sa ni Kuana. Saan nakas kanya? Ibagakmet ken ka. Saan asikangan sisit ti mga bakanya? Saan nakakabalan? Doming! Nabiluga! Nay. Kasta. Di ko na nagrangit kaya. Awan gaway na nagrangat kami. Ngawaray dakdakal, Mang Gusteng. At di pa nakabalin ka. Kasta ka de? Nalaing ka la sumao an sisitaw. Ang sisitaw. Ita, pagkalan ka, tapno mamingga ka namang lukluko ka na kami. May sakangan sisit, mga sawa, iti tawa mortal, iti ko tayo mortal kayo. Ita, ipasibas ka, kat sigurado ang makadanon ka itilaw angkat matay ka.
Di na ko may masibas, mga asing. Sumuha kong dumang. Promise? Oh, I'm promise. Si Sukoy matagya ka. Salbag niya yan. Ano sisit? Agaram, kini Rosa. Ay, sana mabalin? Over my dead body ba't Ni palobos ko nga, da mangagaw iti ayat Agpaiso, Dong. Wen, agpaiso Rosa. Promise. Ada kay tiya sa dagkap. Wan, katagriing kan tamangantan. Nakaluto ako, Dom. Oh, sorry. Naimasak man ang tineridot. Domi, mabali namin. Ay, unay lakit din ti asawa ka. Ay, sus ako. Nagpigsapay ti urok na. Katay ta. Mayat ti urok ka na nakasanggir iti tugaw na. Kat ti monitor ti computer nan ti mangbuy-buya kan kuana. Ay, Rosa, sayang. Saan ko na video wino na picturean ti tsuram anak ka nga ngagur-urok, Dom. anya? Agurokak ko nam? Katuan. Ay, sayang nga ron, saan ka na picturan? Saan kumot nga mo nga gurokak? Saan mo siguro nga amo Ta syempre, nakaturog kakit nga ron. Agpaiso ka na Unmat. Kasla jay sumang at abagon iji bagyo ako nada. Aya, Kinapudno na, saan ko akayat ti maunaan amaturog? Tanuin mo na kan. Hay, saan ko basta amaalan ti turog ko? Amo yung kumamag ti agbayad ito utang niyo Ti utang. Ano po na bayadan? nene. Ah. Okay. Ligpad niya tayo dyan. Awan mo't portami. Huh? Kas kaya na sigurado, hindi umutang kayo. May papanmat iti utang. Samot na na mering tayo dyan. Kandali akalibin ni Dexter. Oy, Kan kayo di makalawas. No di kayo makahulog ito utang niya ibarangay kayo. parikot man ang ti barangay dayta. Tijay, pimanawsan ni Auntie Miring. Apay kiding, nga darang iti naglay nga umutang. Adi da amot yung bayad. Naku namon. At dapat dagiti nakautang makaluksaw no singiram. So at itong palna, utang kalimutan. At damot dagiti nakautangan, adi pala na danon jay due date ag singsingirdan. Kadwa na akasa iti barangay, kat may panggap iti utang. Uno, collection of money. Urayan nyo iji barangay Ta sigurado makadanon manan ijay day ta aparikot. Anya lakin din. Sa bagay, awan siguro ti tao adi na napadasan tinagutang. Nondaman, man manulaeng. Sa bagay, kurada, baknang man wano nakurapay kat makautang. Kat dakdaktil kanupay ti utang na ti babaknang. Naturid ng agutang, tadanam-namahan da nga ibayan. Kastamag karang iti agpautang. Natalagda nga pautang iti baknang, tamuda nga da ibayad da. Ay na, dahil ito iti nakautangan na di makatutor. Umayinak manan ring-ringan. Ay, alakit pagbigyak Talaga kasta tibiyag.
Nagloko mo't dagita natatao no kasta. Nasa uyon, nanang. Mas daawak mat kan miring. Apay, nanang. Mas daawak tagpapautang betan. Kat no kitaan, awan mo't mako na trabaho na apag susweldoan na itidakal nga isot ipautang na. Adungor ti mas daw, nanang. Nakaskas dawa talaga. Saan lang adadelya ti damag ko ang napautangan naan. Ngam ti dagas na, dakkel sa kano ti porsyento na. Lokal abumbay kun kunada pa'y Ay, nakakalin sa iti balito kuno kinabak nang Agtugaw ka, kakamireng. Ay, agyaman ak, Chairman. Anya ka di ti maipaikuking ka. Itamang pa'y ang nakadawas ka di opisina ti barangay. Ay, ada ngamin parikot ko, Chairman. Kat amok matulungan dak iti daytoy, tada kayo ti Chairman. Depende no anya day ta problema. No ti pan nakiasawa manen. Ay, awanak di na. No kwarta ay ad-adda nga awan may pautang kuking ka. No tinakawan da ka matitidayaw ad-addan nga awan may tulong ko. Malaksid, ngay kasar na ka ta anang utang itidayaw mo. Ay, awan kadagita imbagam ti parikot ko, Chairman. No pa'y adda pa ka inaigan dayto iti kwarta. Di mo timbaga nga awang kwarta no dayta ti parikot mo. Uwan, Chairman, ngam saan ko nga imbaga nga ikandak iti kwarta win no umutang hak. Ngam ti kunak, adda pa ka inaigan ti kwarta iti parikot ka. Sige. Anya ka di ti parikot mo? Parikot ko dagiti pinautangak, tadi damot din agbayad. May sakadakwada ni Dilia. Anya, agure ka. Di ka live-in ni Dexter, aputot ni Mauro, nga asawa ni Maura, iti balasay. Awan, Chairman, nakautang da kanyak iti 20,000 pesos. Makatawanan, tinapalabas. Anya, apay, kasano ang nakautang dakin ka? Kanimbag man, sa dagayam kasta kadakkel nga ipapautang ma. Ay, kinapudno na, saan lang nga isudat ti nakautang kanyak. Danda ni amin akabaranggayan tayo Ne, mabitlaang. No kasta, pudno ti bagbagada amay saka abumbay dito nagbugsudan? Wen, Chairman, ngam sana ka Bombay, Amok. Ngam kaya rigam ka no ti Bombay ngagpapautang kat inaldaw kang agsingir. Nay, kasta ti Bombay, Chairman, ngam sa baliak matabinulanak nga agsingir. Okay. Anya nga ro ti kayat mo mapasama kita. Kayat kaw ngagsasango kami kuma dito'y barangay. Kayat kaw ngagbayad dan, Chairman. Sige. Urayin nyo nga ro ti surat ang maipatulod ka na kayo. Tap nagsasango kayo dito'y barangay. Nahinda kayo matgam ti madanan ko diti sangot ti istor ni Ina sakkaan ti mireng. Ay, naginanak lang kan nagpalamis man ro sa anak. Ag soft drinks ka Ay saanan ante, adala ang gatangak. Ay, iso Apay, nabannog kayo. Ta nagpalamiis kayo ante. Wen, kagap-gapok iti opisina ti barangay ta danyo man ko kan Chairman. Okay. Nakasarita yung orod ni Tatang. Ay, wen Apay, anya ka diti parikot yu aya. Dagiti napapautangak, tadi damot lagbayad din. Rason da tinapalabas a pandemya. Awan kanot pagtrabahwan da. Ay ngam, bakto nyo normal tayo mutan. Nasken nga agbayad dan. Ta siyak mutan ti maipay. Apay ka dente. Awan nga rodo nagbayad ka dagiti napautangak at siyak mutan ti singirin da. Singiran, kunayaw. Kasano da ita? Saan nga agbayad dagiti pinautangan niyo? Ita,
Da kayo matan ti singiran da. Ay, kasano da ita? Kasta ti istorya kanyak ni Auntie Mering nanang. Inutang nagayam dagiti papautang na. Inutang ko na. Ne, asinot nagutangan na nga eh. Ti kunana, adda ka namang mangtad iti kwarta kan kwa na nga ipapautang na. Ngam kastoy kano ti aramiden na. Diyan nagpautang kan kwa na. Pinaporsyonton na iti 10%. Ita, isudagitan. Ipapautang na kat 20% mat ti interest na, kasta. Wen, nanang. Isot business na. Aha, wala ya. Tanakaskas daw mat nga men. Nagdadakkel dagiti gatan nga ipapautang na. Katawan mo't amo tayo pangalaan ako may ti kwarta. Akas na ka dadakkel. Ita, ison ti agparikot. Singiran matan, di nang ipautang kan kwa na. Isudaytan tay kunada akarma. Taam mo dala nga roden ama di dayta. Ha, ngem, ay hapaw. Pudno, natulungam tay nagkasapulan. Ngem gapo iti dakkel a porsyento nga intuon mo iti ipautang mo. Ay kat mailumlumutan iti utang, ta agraman anak di pautang mo, ken nagporsyento pa'y. Kasta, dagiti daduma. Ay, awanan Ibalod na ni Miring no kastalaan. Tano awan nagbayad ka dagiti pinautangan na. Awan mo't ibayad na, ija imutangan na. Kading itek, ngam saan ako na makaanos iti kastoy abiyag. Kasano kami nga rudan kadagiti duwang anak ta? Saan ka ngagdanag, ikak ida iti sustento da? Awanan ka itibain? Kalpasan ti amin? Panawan na kami matlaan? Kastala ti biyag. Kung may saan ta mata nagkasar? Anya? Kaputa saan ta nagkasar? Daytan ti pagrasunam amang panaw kanyak? Kada kami? Naumag nga rudahin. Kasanong dagiti utang ta? Utang ta nga. Ti utang ta kini Auntie Miring. Agsingsingiran. Ay kabayadan tanto Di mo ibaga. Asyak lang ti mangbayad iti dayjay. Awan mabalain. Kastanto ti tungpal na tamapana ko ni Jay Sudad. Anya? Ijay kami nga agnaad kan Sharon. Anya? Kaya't mo asawan? At daman ng sabali nga idinam? Sika natin nataragay. May kamano daytan ngayong kabalay mo. Makarmakan to iti kastangan aramidam, Dexter. Saan ka ngagdanag? May ikanam lang mat. Sige! Ikabalay mo amin a babae dito'y rabaw tiraga. Ayop ka! Dakkel parikot deta. Talaga maipit ni Miring. Sano nga rod dayta? Da kayo ati agparikot no kaskasanaw. Kinapuno na imay ti tao anang itad keng kwan iti kwarta nga ipautang na. Agpatpatulong mat. Ngamin san kanumutin nga grimrimit ni Miring kadagiti maibaybayad keng kwana. Wen nakasanong kuma nga ada irimit na kat awan mo't agbayad kan kuanan. Ay, day tatimas na itan. Utang, impautang. Dayta tinegosyo da. Terigat na san alisinsyado daya at tao ngagpautang. Sana kas kadagiti linding autorisado da ngagpautang. Ngim sana nalabas ti porsyento na. Daytan ati narigat. San kulang amon, no kasano dayta, no dumanon iti korte. Pudno, ada siguro pinirmaan ni Miring. Ngay mawat iti kasta kadakkel agatad, ket porsyentuan na iti daya tao. Anda siguro mo't imposible mo't adida nagaramit iti kampay idi kasuratan. Nagararamid da iti parikot da. Ket tidakas na, may ramraman da tao ngagparikot. Ay, ket awan mabalin da kayo ti mangurnaws kadakwada.
Nasayaat, tanagparang kayo adwa. Masapol ama ornos daytoy. Ay, wala ata. Siyak mo, ti maipiti dyan ang tagkanyak iti kwartaan na ipautang kadagitawi. Anyat makunam Delia. Ay, anya nga iti aramidak ita, chairman. Parikot ko pa iti pagbiag mi kadagiti duang anak ko. Kat ti asawam. Saan ko nga asawa, tadi kam nagkasar, chairman. Ah, Bali, live-in kami laang. di mo duwan ti anak yaw. Dua kayo nga imawat iti kwarta. Masapol nga agtinulong kayo amang bayad. Kasano nga matulungan na, kat nang ikabalay manan iti sa balay. Wah! Anya, at masawan. San kayo nga agdindin na? Wanante, simurutan kinisyaro ni Jay Syudad. Jay dakanan nga agdin na. Salbag niya yat. No sa anak ang makabayad akit, ibalod ak. Anya nga rot, anusak ngum ko ma, da kayon timang pakan ka dagiti anak ko, ante. Anya! Kasta, tinistorya kanyak ni tatang mo. Dakkala parikot day tananang. Kat no agirado, nimireng ti kadagsunan iti basol. Sakit pa porsyentuan iti nagdakkel. Talagang awanan masingir da kanidelya taparikot na pa iti pagbiagdan nga agiina. Langgong mat ati kinalibin na. Ay, day tatrigat na numaminsan. Ngam, anya nga raw, isumot ti kaya da. Ay, tikit di mat tan lalaki Inanakan na pa iti duwa sana matlaang panawan. Day ta nga rod kat. Di manon da pa lakastat kabayag. Ay, kaasimat ni Delia. Di kasanaw. Anyat na pasama kiti panagsarita da iti opisina ti barangay. Ayawan imbaga na nga rod kanon, ano saan makabayad, ibalod dalangan. Nakasagana, angem kitday. Ni Mireng, wano ni tatang mo, timang biyag, kadagiti anak na. Anya? Sige nga, Rod. Bye. Ay, takanupay lang. Tisangpot na. Ha? Anya nga, Rod. Napatagmat kit di ati kinagara na iti Pangasinan. Tatang, tumuawag ka. Hello, Tatang. Hello. Si Mang Pwede ni Domeng. Saan pa'y tang? Saan na nakamakam ti simang pat idirabi Ang itaka no ti sangpat na. Basta ka day. Kunak no adan. Nagado kami na parikot iti opisina. Kasta ka de? Tanda ni parikot amin, may panggabi ti pautang. Ay, naapo ay. May ramraman mo't na taong agparikot. Daytan Just kikit eh. Nagtured ti pakinakamdang agpautang iti nagdakkalagatan. At amuda lang arudan, ngawan trabaho di tao apautangan da. Gamrod da nga rod una iti kwarta. Gapot na dakkalan ti porsyento di kwarta. Sige latan. Sungal da. Ay, mga nusakbay pangal daw, no dan ni Doming Tatang. Sige nga raw, day talaang. Bye. Bye, Tatang. Daytan, tinalala dagiti gamrot ama ko na. Saan da makatulong, no di kat mangiroromanda. Day tangarot ti parikot man ng Rosa. Iso apang asim ka di Uri, yapoy milaang ita, kan igatang ko iti noodles kin itlog para kadagiti anak ko. Uri, ilaba akon basta adda pamadpad iti bisin dagiti anak ko. Unay lakit di mo na naggrigat ti biyagyo. Uwan nga rod manang Rosa. Iso nga, ipan ko pailaang kadana ng dagiti anak ko, tagsapulak iti trabaho. Nasayaat Ala nga rod, ikang ka. Kaasimat dagiti ubing. Iwanan ba in ngamin alalaki? Di
Di pa ila makarma. Madidayta. Ang babalawan ka mat. Inuray mo pa ilangan na dan kay ti duwa nga anak. Apay nga na di kay nagkasar. Naitanta-tantan tawan mat gastusin mi manang Rosa. Saan mat ama sapul tinagarbo akasar? Tano nagkasar kayo, adda ko makarba nga madumawat iti sustento dagiti anak mo. Wen nga ron. Uray pa'y siguro nagkasar kami. Anya ko matiitid na no nagadumot ti anak na iti sabali a babae. Anya? Kinapuno na. May kalimaak nga ingkabalay na. Adda amin anak na kada kami. Anya? Wano, ampunin nyo din kin kagawad duming ti may nga anak ko manang Rosa. Uray katawan anak yu kin kagawad. Ha? Nasakit man tinakam ko ang mga ramit iti dayta. Ngam amok, anapimpintas ti masakbayan na iti sidong yo. Anya, kaano pa'y anatay? Itay lang parbangon? Sige, sige. Uwan, bye. Apay, asino tinatay? Ni Miraing, naatake ka na. Anya? Nalabit na pressure wino na stress gapo iti parikudnan Ay, dayta, antay ko na da akarma. Nuanya kiti dinaknakan na anang sirek iti kasta nga ramed. Utang sa ipautang. Ay, anyan na niya tagainap. May papan iti utang. Doming, mapali namin. Dukasta, agpa Manila ka, Don? Uy, tag-resume kanon ti publication a pagsursuratak. Kaya't da kami ang makasarita regular writers da. Kasano nga rod ti kabayag mo, Ijay? Mabalin nga subli kami putlaeng kada Sir Rudy kan Sir Wilmer. Nala, agannad kayo Kan agpakada ka ken tatang tapnawan makunana. Mga namidak nga ron iti formal letter. So titid ko kadakwana tapno di damot ibagbaga kan awan makuna dagiti kakadua. Gapot ta manugang nan kastalatan kunadan tumanan. Amumutan na iti kakadua. Masapul mat nga nga official tilibyo akagawad. Tapno formal mat Iso nga ron. Tadi tayo mo ti mapasamak. Kasanaw no da disgrasya. Anya pa nga. Ala, anyalat ibagbagam. Nagbiyahe ka pa'y mat nga rod. Amo bakit? Awan makaibagay ti disgrasya. Uri kasanaw pa ti anad tayo. Alawanan. Saan ta na pagsaritaan pa'y dayta? Agrubot ka, no? Agrubot ka. Mapanak bet ka dananang. Taing kami dya po nirarya. Kada ka no imawag kan mapanagpaimasayag ita. Imawag ti bangkay. Anya bangkay? Dagiti nagminatay. Sikam. Mano tayo ti bangkay, wano tayo agbugsot ti imawag. Nagsayaatan ti saritaan. Rabak ko laeng, sikam. Nalapanawan ka man langan. Baka mo kan nga girubat iti badom, Amangan no addan ije dagiti agpaimasayag. Nyalakit din ni Rosa. Nairumbat ko na ititugot ko. Alauna pailat parang dagas kanyak na Sir Rudy. Tagapuno pala di Ilocos. At apay oras. Kan mga ramidakmat iti surat ko kong tatang. Nariga tayo. Agpasugnon man na sa anak ngagpakada na sayaan.
Adun tumanan ti masauda. Ay na. Umay manan ti tuglaw. Pangusto ka. Lajak tukat ang tuglap iti meeting me. Ay na. Anyat plano yaw bakit? Isupay abirok tayo Narigat mo it nagsaksaklot talatan iti mata. Ayun na. Saan mo tin asika ti barangay chairman? Tanimat dumingay. Ayun. Kitaan talatan no niya mo ti maitulong tayo jay punerarya. Ay katwin talaga akas ta. Kita ka talaga no anyat may tulong ko. Kasapulan tayo ti tao lakay. Ngamen ko na ni Dumeng, pakiks dil amin ay. Anya data? Itapno dakdakkel ti maalat tayo, kumpliton tayon. Datayon ti agkali, wano agaramid, iti pansyon. Malaksid ka dagiti serbisyo nga ipaeta kas kuma itilungon. Balsa mo kas kadano niya pa ititan. Mayat ta. Ti suggestion daro sa kandumig at all-in-one. Nagsaya din. Manipod bado, wano arwaten ti may masayag, addan ka na tayo. May provide amin. Aging ga iti pa-video okay ti last night. Video kay? Wan. Kasta ka no, pakigs dil nga rod amin. Adda dagiti para kanta nga laan tayo. Adda dagiti kinuntak da Duming ken Rosa nga maamuda. Ay, katay, mayat na. No pa'y kasta. Dagiti laang mat makabaal nga agbayad Saan nga amin kat agpaimasayag no agpaservis ka da tayo. Ang mga masapul da pa iti para dungaw. Ay da amin ditan. Saan nga uso da ita. Kanda giti laang mo Chinese at kasta tradisyon dan. Tapno maipakita laang nga adot agladingit iti ipupusay ti kabagyan da. Huwag nga raw. Napadpadasan tayo pa'y idinap na nagdungdungaw itinatay adi tayo mo't kabagyan winom amaw. Tadakkel mo't nga rod ti maitid idi atangdan kadagiti para dungaw. Huwag nga rod bakay. Yung ita sabalin ti uso. Agkakantada iti last night. Nang runa kadagiti adda mabalinda iti biyag. Painayon dan da ita kadagiti agpaimasayag. Anyat inted da trabaho yo iti Noter's Funeral Homes. Siyak bus gusting, may sa kadagiti para magkat iti lungon, kang para kali iti abot, wano para aramid iti pansyon. Katsika. All-around driver, boss gusting. Anya? Kasano nga all-around driver? Tumulong akmatlaang kadagiti daddo mga aramid iti punerarya. Okay. Noan niya ti maitulong mi, agtrabaho kami. Good. All-in-one no kasta. Naimbaglangan ti kastoy ngam ti standby, busing. Husto kayo. Agkasinsin kay sakit Danda nagpadat boses yo. Oray basit lang ti sweldo yo. Basta daw oray nyo. Nariga, tibiyag kita. Iso nga anos ti kasapulan ken diskarte ako nada. Anda may masayag ita abak nang. Pensionado alakay wano hawayanaw. Ano ti aramay dyan mi ngay boss Duming? Kas karagiti doon ngayon muna anay tabon nga da mabalin na. Kas tiyemot lang, taramitin niyaw. Maminsan, nakabut-butang mat, boss Duming. Anya ko mati nakabut-butan, kat nalpasan na tayo da jayan. Isumat dalmasyo. Uwan, ang agasam deta.
takawan tayo ti bangkay. Kas itinakunak ka na kayo. Diskarte lang tibiyag kita. Wennet dalmasyo. Awan no awan diskartim ita. Hay, matay ka anak kamulagat, gaput bisin. Sana ya, bus duming. Husto ka. Kas taman, pikayat ko ken ka, Basyaw. No problem kanyak, bus. Tinapatag kanyak, ada swildo. Sige, madam. Agpili kayo ni ti kahit yung alungon. Saan asyak ti mailungon? Ay, ay ti kahit ko asawan. Lungon ti asawa yo. Ahuan. Awan samat dagiti lungon ala ko yu ti kayat ko a-design ti lungon. Anya ka di a-design ti kayat yo. Sinan puso. Kastan tumatla ang ti pansyon na. Sinan puso ti design na. Apay kasta ti kayat yo a-design. Managayat ngamin ti asawak. Kasta ka di? Nagasat kayo nga ron no kasta, madam. Anya nagasat nga ibagbagam ading Rosa. Daksang gasat kunamkit di Apay man. Kaputa uray lawalo kami ang nagbalin a babae iti biyag ni Mauro. Anya? Nakabutang Basyong. Anya kumat kabutang mo. Agawan nyo gidi. O sige ka kadwa. Ikargan iti karo ti lungon. Kata kayo. Isubliyo mo ti halublaks ti panchong. Sige. Ay na. Anya nga minda ito'y apa paramid ni Bus Duming kadat ayaw. Saan kan nga reklamo? Tinapatag. Dakkel man ang tibunus tayo. Agasam data. Tinakawan tayo ti bangkay. Ultimo arwatan na. Katanya kuma. Isubli tayo. Iti pansyon alamo-lamo. Ay, partakan nyo kiti tagraw. Ang mga nadapay kit din makasim ka na tayo. Bos Duming, arigladong daming. Okay. Adto titangdan mo no bonus yo. Ay, sanak sana sumurot iti sumaruno, boss. Mabutengak. Anya? Nga kumamot ti kabuteng mo dalmasyo. Ada ka di dakas napasamakin ka. Awan, Basyaw, sige, mapan kayo. Agbati ni Dalmasyaw takasaritak man anasayaat. Ay, un boss. Sige, mapantayon ka kadwa. Mapantayo ijamurge. Katrugyan tayong ti ang tagay. Ada chicharon bulaklak. Pulutan tayo jay. Anya dagi jay pinalaba am abarong. Long sleeves kan pantalon domeng. Kwa? Laro kita nga raw. Kan anya din sangpot da kanu alungon. Kastinay bakay. Diskarte lang. Ay. Saan ko akayat ter aramidin nyo? Saan ko akayat alaukan iti kalukwan ti negosyo tayo? Agnegosyo tayo, takayat tayo nga damakwarta tayo. Agnegosyo ka pa yung lang aron, nulugi ka. Ay, numamuan ni tatang da ito sigurado adakas ka kankwana. Kasano ko maamamon na? Malaksid ano ibagam? Anya di amum no danto makaibaga kankwana. Awan, nakasaritak na kiti tao tayo. Saan ko nga amukan ka? Nagbaliw kan Duming. Sanak mo ta nagbaliw. Ay ayatin ka mo't nga gaita. Gamaddan kalukwan nga aramidem. Kunak mo, masapol ti diskarte. Agparamid kayo iti pansyon ti asawa yo, misis? Wen Rosa, saan agagangay a disenyo? Anya?
Ada na kay baga kanyak, ada kayo kano ti nagarami di ti sinan puso a pansyon. Wen, no da design na. Medyo nangingina ngam kadagiti ordinary a pansyon. Awan parikot Rosa, kayak ti agbayad. Sige ah. Kan iraman mo matan ti panagkakanta into no last night na. Okay. Ngam simple lang ti lungon na. Anya? Tay kalakaan. Ay, kasta? Kalakaan tilungon na ngam ada design ti pansyon na. Wen, iti kasta. Malaglagip naktulat ta dagiti gagayem kan babarkada na. Kasta ka di, Mrs.? Anya gamin ti design ti pansyon na. Sinan botelya ti gin. Anya? Ngamin, natay ti asawak gapot kinabartek na. Naiti kastan a design ti pansyon? Wen nga rod tatang. Nakasagana mo't nga agbayad. O, di aramidin tayo ha. Aki una-una. Gapo iti package deal tayo nga all-in-one, imado ti customer tayo. Saya atin ti serbisyo tayo. Wen tatang. Gundawayan tayo, tada tayo lang tada business na akastoy. No pa'y kasta, ay, san tayo amang gundaway, wain? Wen tatang. Sige. Tinak ba niya'y kampusan to? Takita akmantar arabidin da apansyon asinan botilya ti gin. Kalkalpas may nagsarita kan tatang. Kat dandanik na ibagantir aramidin nyo. Anya? Ikan iti ultimatum, Dumeng. Rosa. Agpili ka. Isardeng yu ter aramidan nyo, wenno itultuloy yo. No ituloy yu lata, ay sige mapukawan kay ti asawa. Ha? Sanak amang rabrabak, Dumeng. Saan ko kaya ti asawa ama di ti aramid na? Kan may sa, numaaman ni tatang daytoy ay susapong sigurado at dakas kakankwana. Anya ti kinunab. Adda na doktalan daan na tubtub a pansyon. Wain, napan iti barangay ti kabagyan ti naitabo ni Jay. Kat, anya ti kunada kiti pulis. Imbestiga rin da kanu. Kit nagkid daw da iti tulong dagiti masiknan nga otoridad, talukatan da ti pansyon. Doktalen da no pudno ti atap da anatakawan ti bangkay. Anya? Wain, no asino kit didagiti awanan puso. Di dala nagkintayagin. Bak nang aya dyan na itabon ni Jay, tadarason at takawan dati bangkay. Wan siya. Imposible mo tapasurutan da iti agkakapatagaba na gwino alahas. Nga mala, maamuan no batilew dagitag tatakaw. Nupod no day ta Makitam, Dumeng. Kasano numadoktalan dati aramidin nyo? Saan? Kan may sa insardang main. Nabayagan na diyan napasama. Isungawan pagdanagam. Naimbag ata na ilakod ang dagiti tinakaw yu alungon. Tano saan kat madoktalan da nga da dito'y punerarya tayo dagijay. Ay, mabalod tayo lakit di amin. Sorry. Sana balay, sana na mapasamak pa na dyan. Rumpang lang Tano saan? Ay, saan ko lang amon, Dumeng. Agsina talaangan. Kat no pa kay baludam day ta, ay, saan kanto nabigbigan nga asawa? Anya? Lading itak. Ngam nakaikada nga kon idi na amuak ter aramidan nyo. Ulitek, sorry. Ngam uray ko na ngawanan dito dagiti tinakaw yaw. Numadoktalan da ada kayo ti akin aramid. Dakas kalata.
Apay ang pinayaban da kami ngay Boss Doming. Wan nga rod, boss. Man ti mayag abang kay a serbisan tayo. Kaya tiyo kadet ang bakasyon. Kinapudno na, boss. Kaya't kung tagikat iti puneraryayo. No siya, kaya't ko tagbakasyon. Basta dalagit di gastusa ka, boss. Ikan kayo. Urayan nyo ti awag ko kada kayo. Boss. Kat si Kadal Masyaw. Agbati ka, nadapagsaritaan ta. Medyo naglaylo ti negosyo tayo Mangipakita ang salunat dagiti umiliwin no lumugar. Naimbag lang, ano kasta ti rason? No gagangay laang ti panagbiag tinatay, san nga rod ang nagarbo ti panakaitabon na. Awan mangkuyog king kwa na alive akanta aging kay Campo Santo. Ken awan mo video kay iti last night. Uwan matkit di Nawun gayam. Malagip ko ti investigasyon dagiti pulis iti natubtob apan yon. Ay kat, anyat na doktalan da. Awanan ti lungon ken kawas ti bangkay. Aniya? Ngempat yan dagiti autoridad. Anabayagan anapasamak dayay. Tanagrupsan ti bangkay. Ay, yan. Bangkay natakawan pa ilaang Wen patyenda ati rason ketilungon ta medyo nangina kanaw. Dayjay laang tinapukaw ti bangkay? Isu kanumit. Ta malaksit ijay kawis na. Naglukumutan ti akin aramit. Ay, nasa umon bakit awan lakit di mapaspasama ka di nasayatin. Ay, kuba, matilew dagiti aunan baen. Anyat mako namitado, Meng. Pakawanan na, Rosa. Masakit kan. Nalabit akar makankanday ta. Rosa. Saan asyak ti pagkindawam iti pamakawan? Mapan ka kadag iti tanam at tinakawan nyo ide. Ijay ti pagkindawam iti pamakawan. Wen, apaman nga gimpagak, mapanak. Agyaman ka, tasan kong imbagbaga kadatanang. Agyaman na, Rosa. Amom itan, Domeng. Saan mo nga ulitan? Ikari, saan to na maulit? Awan gayam na saya at nga itidlakan ka titakas nga aramid. Talaga mo. Awan kas iti agaramid kay tinasayaat kan makaayayo iti apo. Dakas gayam ti banagam no dakas ti aramid mo. Agyaman na. Pagpagainip na kayam. Kung napupunoy tayo. Domi, mabali namin. Ay na, naktanan samot itiusto ti bukod ko. Ay. Ay. Anya tararamidam kagawad Domeng. Ang mga numalog pidi tatugaw mo niti kalilyad mo. Ay may sursurot at kaya mo ito tugaw ko iti panaging inat ko. Nasakit namin ti bukod ko. Anya tinararamid mo aya ang nagsakitan ti bukod mo. Hindi siguro pa nagsursurot ko. Inato man agpamasahe. Una, uray sakit planok mati mapan agpamasahe ita. Agsakit-sakit ngamin ti sikit ka. Ang mga nunaktangan kayo matakas kanya. Hawon nga ta. Awan mo't amo ka nakalaki ti dayto iti nagtugtugawak mo't la ti barangay hall di Kalman. Ang mga nukwa. Ang mga no paglakayan kasta. Ay, kwa. Ang muglat ta nakasya di turong di saritam. Ay jak mo't tiliba kalakaya kung kait. Ta sang kakita mo't tay. Ini awanit magbagakasta tata, Mr. Chairman. Itarus yun to, mahit. Ngalala, kaslawan yung bagakon. O anya, mapankag pamasahe.
Numapan ka. Ora inton bigat kanya kaon. Sa narumba nga may recap di opisina. Awan mo't lang amin di aking duty itan. Agkuyog tayo kuma. Saanin? Wanya, umuna ako na mapanagpamasahe. Wala na. Mayat ko mga agpaisunod dantay naka-duty ita. Tagkuyog tan nga gudong. Kumaa. Asino tag-duty ko maitaay Ni kagawad siya no. Isumot lagayam Oh, awanday jayan. Di mo namnamaan. Isu nga umuna ako nga gudong. Inton bigatan di pa nagudong mo. Wala na. Siya akong ti makamo dito opisina. Ay na. Teredep ko malapit. Dak man magawiran dito glab ko. Alright, Sabado ita. Manmanungan daw may dito barangay office. Oh, paring Chairman Gusteng. Si kamat ti masabat ko pare Saryo. Di mo katanda ka pala abroad. Ay, makatawan ko dito'y Pilipinas pare. Imbagman, bimak ng kata na bayag ti panagyan mo abroad. Saan, mate? Son ko no? Kahit no nasoro ka sa nga pulo at tawin mo abroad, apa siga dolyar ti kwartam. Ado, tinaggastusak. Kan uray la limamot dagiti anak mi kini kumarim. Agad adal pa'y dagiti ininaudi. Tinasayat, mapanta dita coffee shop tagkapita man. Ay, katuna. Pag iniliwan taman ngagkumpari. Ay, kasla sana ka mamatay. Lalaki kan babakit lang ti minasmasahe mi abroad. Wala kit siksi mo ta nagbalin na customer maun. Ay. Talaga si ka pare. Saan na tamay lingad ti kinasam mo karagiti napipintas kan makay ayo a pinaraswan niya po Diyos. Ramen, tibiyag lang dita pari ko. Pangiwag sakit ti dudukot. Ay sabagay makit di. Akit, anyang nga ti pakakomiko mamita pari ka. Ay kasi ti sigod nang lukata kiti massage parlor wano pagmasahian. Ay kan. Apag isu. Planok ti mapanagpamasahe yan nila kay indot. Ay kasta. Ay sumurot ka lakan niya ko na. Sige man nga ron. Adayo mutla nalalaing kang agmasaheng nila kay indot. Ay saanin asyak ti agmas masahe. Ang masigurado nalaing dagi jay masahistak. Nagpaili ni Tatang Murusa. Isuasaan mo anam naman na sumangpot ni Duming ang mga aldaw, ta-absent ka naman ti kagawad siya nung ag-duty ko ma. Aya, kunak nung makasubli adagos, takuna na ka sa una laang ni Tatang. Inlayon nan ate ag-duty, tanarigat mo't no irikap dalatan di opisina ti barangay. Una niya. Ay, kas latan ti agam datatang kan Domeng.
Biyang dalat mangisunsunon kadagiti kakadwada nga opisyal ani mga aramid iti akam da iti barangay. Nya pa'y nga rod gay. Uray, tanaragsak damat iti kasta a sitwasyon da. Wan matkit di ha? Kayat damat. Uray no nalabas nga sa unitatang mo, no mapunwan, kaslawan mo't pan nakaumuma da. Wan anya nanang, kaslaawan anyaman nanton numayaw-awan na ti pan nakasikur na. Wan nga rod. Day tamo ti pagimbagan na no datuma. Nalaka amayaw awan na ti surun na. Una niya, tauray agong ungot no datuma kat maalan ng tupay lat mangrabak. Inton kwan, gumaratagit manan. Ay, uri ko ta gumaratigit ako namon. Kasmut latay balo, ako nadang agsapol ay hindi. Aniya? Uray agsubli akton maminsan, paray. Nay, kunak manurayam tay babae kan kaubingan na masahista. Baliwak ton ti umay. Uray ket nakaginawa akmat basiten iti rikrik naak. Sige paray agsubli akto manayin. Sige garod, paray. Salbag. Luklukun naksamot ita kumparik. Kaya't naladit to iti kanay na pagpamasahiyak. Ay, nalipatak pa'y kit hindi may sa agagarak dito ili. Nawaya pa'y markit dito oras. At danto pa'y lamaluganak nga gawid. Kanayon samot nga godong ni tatang, nanang. Wen, ado nga ben, ti pa ikamakam na project ito'y barangay. Mapan nakasarsarita dagiti nangabak a kandidato, ang nagikarkari iti pundo, hindi nagkamkampanyada. Tungpalan mo't nga tadagijay ti karida. Ay kat, bareng no saan nga intayab ti kali? Kat, malagip da dayjay nga inkarkarida. Anya? Kastamot ti masansan na mapaspasamak sanaya. Adu ti ikare dagiti kandidato kabayatan ti panagkakampanyada. Ayat dala amaawis da dagiti tao amang ibutos kadakwada. Ngem no nangabakdan saan danton amalagip dagiti inkarkarida. Wan matkit di Kat kumusta matiyagagalan ni tatang ang nasakit iti bukod na? May sapay day tagagagaraan na ijay ilay. Isam samiran ang mapanag pampamasahe ija ayan ni kumpare na asaryaw. Sino day ija asaryaw? Day man balik bayan, anabayag mo't basit ang nagtrabaho ija abroad. Ay nalaing nga rod Ay katun tatalaga mo't aday ija sa ti trabaho na idi nag-abroad. Amom, adda ka no inayaywanan na alakay kung bakit. Idi natayon da gajay nga amo na, nagawid mo't tay. Nagaw-awir iti agasawa aging ka natay da. Unsa? Akit nasayat ka no mo't dagti nagbalin nga amo na. So diretso ti kontrata na. Nagustuhan da ka no ti serbisyo na. Nagasat dagiti agabro ta makatumpong iti nasingpet nga amo. Nagpaiso day tarusa. Talaga apan nakigasanggas at ti panagabroad. Kaskin ni suling gita daya. Nagabroad day jay sanaya. Ngampulos nga awan iti komunikasyon da iti pinanawan na pamilya. Aging gasimangpot nga ima-ima. Tanapiki gayam. Wan aya. Kaasimot ni Suling. Ngimbag ka no tadamot nakatulong kun kwa na ang nangawat man ng agtrabaho. Agtrabahon sakit di di kooperatiba. Oh? Ay ka nasaya at mat nga ron Ay wun, naimbag ni Apo Diyos kadagiti mairuruman. Saan na amin ay bayan ni Suling? Ado tirigat ko, idi ada ako ni di abroad, Rosa. Agasam, awan gayam ti pagtrabaho. Ngam nakadandano nakiti ni di Singapore. Imbag na nasara kami dyan na imbag mo ti panagpuspuso na. Wan, Rosa.
Talaga gayam nga ado ti kapata a Pilipino iti Singapore. Kaaduan na ti babae. Wen, adumot ti masinsubasit ti kasasaad da iti biyag a nakapan ijay. Basit lang amin ti sweldo ijay. Ngam ko na jay nang tulong kanyak. Anasaysaya at pailaan ti panagabrod na. Ngam ti agan anos latan iti rigat iti Pilipinas. Wen aya. At least, agsweldo. Idin do tano at dala kano dito'y Pilipinas, amang namnama iti sweldo ti asawa na. Marigatan da iti gastusen dagiti anak da nga agatal. Ay, wen matkit di Agpay sula unay dayta. Katamom, Rosa. Nagawi ta. Taayusek dagiti papeles ko ta agsubli aki jay Singapore. Ngum saanan nga agaw awir iti ubing ti trabaho. Anyat no arudan. Agaw awirak iti dandanin matay alakay. Wan, di mo sasawin iti sabali, Rosa. Ang mga nung sabali ti panunutan da. Ti ammo nga minti daduma kat agtrabaho ak iti kooperatiba. Sa anak matakas kadagiti awagan da iti marites dita, si Kamat. Amok mat kit di dita Isungarod nagtalagak amang ibagakan ka. Dagkalmit ba si tisweldo ta professional dagiti anak dayjay alakay? All around ti trabaho ko. Sana balen, tadudwa kami nga agyan iti balay jay aw-awirak alakay. Basit la ti asikaswa. Nekat, saan ka marigatan no kasta? Imagine nga ron no kasano aktungatan. Siyempre, digusag to dayjay. Sukatak, kas kadaminan. Ay na, kasano nga ta? Hala ni daytoy. Saan kitin, Rosa? Makakat katawa ak no pampanunutak. Ay, wun aya. Ngamne, agan anad ka, suleng. Sa bagay, lakay dayjayan. Oray digusag kat sanak to nakabailan na pagaramidan iti matita nakapsutan. Wanan niya. Awan lakit iti baal na amang rape. Ngam ti dagas. Ang mga no, pagarupan nanto kiti asyak ti mang rape ken ko ana. Dantula amin bitan aso, leng. Agsubli kaya ayan ni Parisario, bakit? Barang sumre ka, hindi bagbaga nga expert ang masahista. Iso ti kahit ko mang masay kanyak, ta barang agimbagan dati agali kiti bukod ka. Katun ang mga no, kaya't mo akaduan ka. Ay, isa nun. Kabalak ti mapan, ngagmay maysa. Dan sa aramidin nyo kin Rosa, ipuniraryasan na Ay, adua talaga, ter aramidin medjay. Agam no kasapulan na kuyugon ka, niya kita sa anon, baybayan ka aya. Ewan, amok. Ay gumsanin. May mayat mat lang no sisyak amapan. Isu no kastati kunab. Ada ko mga rudan yor urayam ang masahista. Itayak pala dito nga gururay. Napanan nga ta ni Sario. Kuna na nga uray kon dito di kaubingan na masahista dito parlor na. Noon namin na nagsubli-subli ak dito yung pasiglat tamo tada kita lalaki ang masahista dito. Yung muna tabakla pa yan ang masahe kanyak. Hindi kalman. Yak kaya tanda jay. Ta sobra namang sutil. Sa katila matugtog-kik na no sutilin na. Ba't di pa nagmasay na? Mayat markit day di pa nagmasay na. Makarelax iti husto tirik na. Datay pa mo nagam dito yung tata. Wen. Urayek man daday mangmasay kanyak.
Dahil ti request ko kani Saryo, hindi damok ti umay dito eh. Ngamawan, jagbad lang maranaanin. Asino ka nagiti masahista ti kayat yung amang masahe ka na kayo? Jay nga rod kaubingan ang masahista ti request ko kan Saryo. Ha? Di kaubingan ka nagiti babae ang masahista ti orayan niya. Wen. Ay, Ne, apa nga gisam ka? Ay na, suray! Naladaw ah! Kung nagtumot nga dan dito, iti customer ko nga imbaga ni Busaryaw. Ti outstanding barangay chairman! Sikati, kaubingan ang masahista? Oo, chairman! Bakit? Siya, ti kaubingan. Kasano kahit agpitupulon ti taon dagiti kakadwa. Batido kami amin. Ta imbak-bakit min ti agmasmasahe. Mapantayon iti pagmasahe. Susapin. inkayo ka no. Ay kwa, oray inton bigatan ngagpamasahiak ading ubing ang masahista. Kaubingan na masahista. Bakit? Bakit? Ay. Bakit na masahista? Kaubingan?